Seki Inter-Village Band Contest Season 2 Open Category Audition kan lo zo filta tuna chuan kan nga ahlel result Trazwal Som Top 10 result kan puang do na ni ole masabera kan judges 10 kan endik tu 10 uluk taka an performance te an ento nuwa lungrual taka Top 10 an that masak bertsu San Mari West Police Fair Local Council te anni But life in a way so different when you see the world through these eyes you can never be the same again when the stars decide to murder I won't care Adot lea chuan Ram Tharveng Local Council te than chu ani The devil's head is a lie. Top 10 at ling Adot le hi Electric Veng B Local Council te anni Lies behind a good man's back. The demon wants realize. Don't lose your faith on Heng kan top 10 te hi anti chadan do ta puan ani lava random order ani ti kha kan siat ti rani apalina chuan kan top 10 a kan than chu Chingaveng Local Council te anni Ole top 10 pangana Saitwal Village Council te anni Here come on phantom becomes moving up slowly he got juju eyeball he won holy roller he got head down to his knees panga kan puang to panga puan tur kan la neya adot leya top 10 kan judges tenan than chwa chu Serkon Lunglei Village Council te anni Tiro de no Luis Ringo Hey let's tiro de no I swung kan vibe tar de mang mia everything in cause in a blue storm here to my part to the no feel the sweet tumaron keu tin lai ngor kai lon sira ri moi bom so lam na te da chang dog do lung thang ni la min cham ole pali cha onom ta top 10 performance thattak ronne judges tenan than chwa chu San Mari West Local Council te anni apariat na Champhai Joint Village Council te than chuan ni ole pani cha onom ta Trazwal Som zinga thantin Ramhlun South Local Council te anni ole to ber puan ngai ta kan Trazwal Som than chwa te zinga mi top 10 last band te chu Ramthar North Local Council te anni
Seki Inter-Village Band Contest Season 2 contestant tel zong song ten hena lom thu kan soi mula tling zo talo te po kan tor pui tak zeta in ka ze ta tura du sak na kan hlana cheu thazwal top 10 a kan thlan tlin te kan lom pui tak zet chewa kan top 10 thlan chwa te ni som thum juna le July ni khat zana dar sari le chan ve trigit wana pa hola in elda iti siang na an chun zomanga anni hi live a hetan perform dona live a chim thein competition hi kan hongani ti kan in sha tira zan khatna hian common song la in ang mangin in elna an ma chon le anga engi live in LPS 1 a ti chwa ani dona zan ni na benten an du zong takla ron sa in elna hi an ma chon de dona ni in elna hian under 19 panga tel te po kha ban nga tel te po kha competition hi an ma chon ve don bok ani engtin takin nge kan judges endik tu 10 top 10 hi an thlan chwa ti kha kan ngai thanga tuna chuan endik tu te thu kho chang i lo ngai thang kan top 10 tling thar 10 ya kan lompui a e du tutlu na siam po har khop me ya a reitel kan an ron tha chho tel a tiang kha ron ni chho nok me hoin chu e ben John Rai nang lo deuh a trend cover song ten ron sak line a trend in original an ron sata khang kha an ron thiam to lom box sia ril ru thutluk na ke ni ho po hi nang lo deuh noi ang ti kha ka ring deuh le ka e ma se hey lung rual takin tura kan ron thlang chuak thei ta tun kan thlan chua ho hi kan tha kan ti lom khop me ya kan in lung rual tlang pon ka ria atla te po kharil lunan na tur om chuang lawa mason nan man zel tum tai la antina side wall ben ang chi cover ron sa chuanin color recall nei theya chuan an drummer te khan in hey Tom Groove engemoni kha tasty deuh khamin ron petari khang hok ang chi kha hriat rangan dong pate ngai ngai ve dan hrim ma kha tha khop mai nia side tool der ron soita ka khan mi dang electric veng b te anon tha MMA ya comment na po ka peto a an vocalist kha a performance tha facial expression zong te tha ka ti chuan an vai khan ka comment talowa an tha an nget tha a mature MMA arrangement zong te kha ateng te kha kan hetiang contest a chuan a poimo MMA professional the win sound check te pon ron neya engkim an guitar tone engkim kha hun nei khain ang vek tho kara khan kha tiang khan ron che theya boi mi lewin kha tiang te kha ka fak MMA mi dang ron tel le zel tu te po khan ron ti thei se ti kha ka ron soi tel ve tu boka chuan miss khan enge dang te atlang puin an thalom tiru thalom khop me decision siam po hara cover le original kan soita cover saro ro po kha an ron soito ang khan cover an ron sakdana khan an originality kha aron lang ve china kha kan lo huwa he a mu nomin alom om kati chuan originals ron sa ho phe kha chu ke ma chan he atlana ti top mayang lungle yang chi te kha to serkon lungle te ang chi kha a creativity level kha asam katia chuan effort an pe ti kha alang katia kha tha katia chuan khatiang he talent chi sang style chi sang min ron lui loma alom om kati ke mani tan tak po hian he anwa min hlok tha chuan ne kan soi lenga cover ron ti ho kha a then ho hi chu angia langan original angaron cover de mol de top ti mang ani na ang de top ron cover kha om thina tenga khani kan lo base sei le kan chan thina kha chu arrangement dangan mani version de khan ron ti thei se tu na top 10 ron tling tur te po na kina cover te pon le ron ti mai theya tling to ten le ron play le huna tenga po khanin an mani version den ron ti thei sam se ti kha kan du boka chuan ne original ron nei ho kha an fakom khop mai band chu ma na tang to ten enge nyang an lo indin ton lo jam to ma ro chu tun saki contest chu veng angani wangin local council ang te ni wangin a ma jam ho ngai lo te po khatiang khan an inform chop angani ta te anga original na ron nei thei hi ke chu ka fak to pa original la pakhat nei poya har lu tuka ben lo nei ve to chuan khatiang khan original ron sangam ron sa thei ho hi chu ke chu ka respect top ka da sang khop nei hello well
overall an sound vel pui an tha khom mong reng e man lai nen te kin pe chon under 19 teng kan re nia under 19 ho kha sound de at fel fai kha ama ban ka sei sel chi dai guitarist pani no jen nok e te ka ti ta ni ma se under 19 ho kha om lo re reng vin khan mo an u ten ron phat ne don riau mai ka ti bu ruak po hanon ngam zo po bin ka sia mo tun lai lu tu kan sang ka performance a chabi khop mai under 19 kan fa khop mai nia ma an son trim ga overall at ro vai at ting zo lo te po kha ma chuanin nia hi musician thatak tak kan lo mer sia to te ke ma ni play ma te atanga ron play to te an ron te la hi sekir ti hlu tu ni ti nia ati chiang em ya hi alom om kan ti khop mai standard ron ti sang kalau hello ve de chu ma genre a chikim mang reng ka tia ma se nia funk de top bang chi tak hi chu om lo ta rock le nge folk metal gothic te rap te thleng in tin rap rock ang chi te po ni thei me ang chu khatiang ho ka chu le cover a po tuna kan han san so de bi po hi dik ta chong cover songs le kan criteria kan om shrim ta originality kha kan da sang ma cover an ron sak pon le rule sa po khan a ang ni lo ma ni idea sak tur ti kha ani ta khan ni wang khan cover sa tha in ti deuh tam tak po lo tlapal te po kan mai thei kha khan in kan judge na khan ma ni idea ron bel thei ho kha khang ho kha kan an thlang chhuak ani ta cover song sa ho po khan tin ne genre sang groove metal thegin kan huta tin het a pop de lek te ti khanin a chikim em ani kha alomom ka tin under 19 ho bok kha ril run ne a an hmunom don khopin ka rian ni phei chu ti hian so apiang alang tur an ni ta a tha ka tia then top 10 atling phalo te po chalo kha anom mi alo ti the ani music chatak tak minon hluya midle beng atlaya atling te kha chu antlin na chan chu khatiang criteria shanga an mu san shet wang kha ani mai in ka sia a close a competition po tuna hian hei tuna ringot po hian a lo tling to ka ti chero te rang mai lo tling te rang mai tin ke ka ve deuh chu le ka ngai hlut deuh le point ke ma min boost tu deuh pakhat lom chu mizo original ron sa ho hi tuna top 10 ho ngat phei chuan original songs ron sa a mizo la ron sa ho hi kangai lu le ke ni phei chu ne ti ve khang langi latle min music te kan lo play lo na rei ve deuh to ta ni khang ka be sei mi lo hey genre po ka be sei lem lo le style ke ni hun la ya ti del kha ani to riau me ya kha atha ka te anuam aman la ka te music thar deuh kan lo tui pui vak to lo mo ga en ti te live a kha ti ngin gan mu le an lo thiam hlom to le me tin ya pandemic wagin kan in break rei char boka organizer te po hin fa om khop mai season 1 ti khopa lo tingom nuwa season 2 kumina han ti le theita tin ne chin bruce so yang khang ke po ka lo ngai lu de deuh chu guitarist antinan ZTP te le heta zual te kan nau tam tak mi dang tam tak po guitarist lo te po khan khatiang ma ni veng tan mo ti pui ngai mi lon ron ti kha ke po ka ngai lu a aro pui ka te so lo thin na po nin ka ria tin clever band experience nei zau de ulek enge beat contest le zoram pel de ulek ka kal thin te khang ho po khatlem chuan an hriat de ka tia tone settings te mo khang kha ang lo no pang ho zo po hian in headline beat contest tel big ro po khan in tone settings ang kim te po hi hian contestant te po in kom ngi takinom se khang kha in pui se ma son na zel kan fa ta na ni ta khang tiang te kha ka ril ro chen om pa de me mo Iwan po minti puro long turon performance and kan tereng mai puro takani kakapoy mo kop mai an under 19 zo kho po khan ke mani min zir tir tur tam takan nei ka ti yang khop chuan an run that under 19 kha chu ni kan lo ti fu don leng ga ria an ti zi tu ri mo an hmu nom lu tu ka nom takani
ตุนไล่ช่างทัดตักไม่เนี่ยอันเราเห็นวันสตอมบอกโอ้ก็เทียอันมิวสิกรอนเพลย์ค่ะอันไม่ชัวร์ลำลุตุกันมั้งกีตาร์ฮิจุทุชันดรัมส์พอขานินให้อารอนลังตานี่ละมั้งอันชาลำลุตุกันกุดตาเลยค่ะอามาเป็นเทรนด์จะดรัมร์แต่พอกันหาวลบตามาเสชันยังไงนะอันนี้ตาอันนี้พอนันเสียมินก็เสียก็ใส่นาริลรูอันมันนินก็เสียตูริลรูนัดตันมาก็ใส่เล่มเราตีนัดเนี่ยริลรูตีนัดปะกันเราในส่วนไงดำแต่พอกันดีลงานนี่เสียเตรียมคันอันใช้อะไรมันนี่ under 19เขาที่มูลอันจากผมตัวก็เดีย sound ปุยจอกตัวน่ะที่ส่วน audition round นั้นเนี่ย sound แต่พอเอา full ลิงกันแล้วเสร็จหรือว่าตักหัน feel อีละกับมูรเล็กกันนี่เช่นอะไรจนมูรนักขันไหนนี่หนุกเจ็บนางจีแต่ว่าฟอกรันเพลย์เขาฟอกเมทัลก็ที่เขาค่ะข้างกับเรา feel ฟัลเดี๋ยวเล็กกันที่เทคโนโลยีแต่มองน่าจัง under 19โจ้กันมีที่คีย์บอร์ดแล็ปท็อปเนี่ยแต่รอนนี่แรงอันเดียค่ะหมู่เหล่าหน่วมครบไหมส่วนบีกิน under 19น่ะข้านันสวยเลยแต่เช่นเรารำพึงเศร้าเลยจัลจังค่ะค่ะเกมมาจนอันไฟนั้นชาเวกทว่ามาเราจุดเล่เป็นเกมมาจนนั้นหลังนั้นเดี๋ยวบีเกมโบกันที่ไม่ใช่จน performance ค่ะอัชดูลุตุกันดินทาร์อารอนโอเป็นตุกขันชาลุตุกตารำพึงเศร้าบีกินกระรอนสวยดูนะชันจูนะจินกันจินกันที่กันคอมเมนต์นะข้านินก็ฉันมีงานเดียวได้ก็เราสวยไปแล้วค่ะมีที่ตัวเต็มเราเชื่อเทียมเสอันมานี่เขาคัดเกี่ยวกับเมมเบอร์นั้นเราออกมาฟังข้านินกันที่ไม่ก็ฉันสั่งแต่ปนเนี่ยกันเตลเขาว่าค่ะจูก็เราจ้องสวยไปแล้วมาเราจูก็สวยตุ้มโซ่กันจูฉลาดแต่อันมานี่ก็ฉันเชื่อว่าคันอันที่ตบชัวเสติก็ตัวนั้นจังอินบังตัวกันฝุ่ยนักขานี่จนินเนี่ยทีมกีตาริสปะไม่เชียร์รอนในค่ะไม่เชียร์รอนดิสัตลีอันนี้เราตาอันรอนอัสตรามิงครีมที่อันเมชัวร์ลุตุกมั่วหมอนรอนสตาร์ทรอนสตาร์ททีมอารอนเปอร์สัตลีเราเมลหมายหมู่นมได้ยินตั้งอินเนสตั้งอินรอนข้าล้อมหมู่กันซามั่วรอนดิ้งอัดเทียมด้วยรอนเพลย์รีหมดค่ะมิวสิกจนอาร์ตเตลจูวางินกันมูฟเมนต์เลยกันเมลเลยค่ะปุยหมกข้ามินเนี่ยบิ๊กเพลย์ชันเราว่าปะมินเนี่ยมาบิ๊กไลฟ์มิวสิกไปจนมาจนเนี่ย performance ก็หันสวยวัวตามารถจูอันมิวสิกเพลย์บ่อยผ่าเฮียขบเป็น performance กันรอนง่ายปุยหมองติดจูเราเอามา performance หรืองดขันมีจวงเราว่าplay ชาเซนมานี่ขันนวมตีเซคอนฟีดตะกินเลแบนนี่น่ะอังหินขัดริงดชาขันอมเสียอมเราก็มีแบน chemistry ค่ะกันเอ็นจินาโปค่ะน่ะหลังจะรอ chemistry นี่อาเซียตแล้วตัวที่เขาเน้นตัวที่เขาจะอาเซียตมาเนี่ยค่ะโอ้เลยที่ขัน top 10 result กันเช่นตัวopen เลย under 19 in el na kan la sunjom le do na next round na thatta ka in ron ti theina du sak na sang ber kan hla na cheu